Poštovani slušatelji, dobrodošli nakon duge pauze. Skoro sam zanemario zvukopis, čak da me i YouTube na to upozorio. U ovu jesensku uvertiru uvodim novi element, a to je masaža. A o njoj i o njenim blagodatima razgovaram s vlasnikom jednog salona koji svi znate, Relax, ili koji većina zna, Gordanom Radićem. Gordane, dobrodošao i hvala na izdvojenom vremenu. Hvala tebi što si me pozvao i hvala ti na dobrodošlici. Eto, drago mi je da i ja sudjelujem pomalo u ovome što radiš. Evo, počet ćemo odmah za početak. Na web stranici piše da je masaža svima potrebna i da više to nije luksuz za elitu. To je točno. Kad sam se ja počeo baviti ovim poslom, nije sad to baš 30 godina, samo nekih, evo sad će biti 6-7. Još dok smo bili u staroj firmi, u starom salonu, nama su načelno klijenti bili u nekom dobnom prosjeku 40, 50 pa naviše. I tako, znači, rijetko je dolazio neko koji je bio mlađi od recimo 40 godina. Međutim, u zadnjih 7 godina, valjda zbog ovog cjelokupnog brzog života, stresa, loše hrane, sjedećih poslova i raznih drugih stvari, dolazi nam sve više i više mlađi ljudi, tako da čak evo imamo neke ekstreme da nam jedna gospođa šalje i klinca koji još uvijek ide u osnovnu školu na masažu. Dosta je srednjoškolaca prošlo, studentima da ne pričam, mlađih programera recimo od 25 do 35 koliko hoćeš. A sad kako bi to neki drugi mediji možda rekli, da je tvoj salon poseban po tome što zapošljava slijepe i slabovidne masere? Jeste, to je jedan brand koji razvijamo sada već više od 15 godina. Prvi salon koji je bio baš službeno u vlasništvu slijepih i slabovidnih ljudi je bila zadruga osoba s invaliditetom Relax, koja se osnovala krajem 2006. godine. Jesi li ti bio u njoj od početka? Ne, nisam bio od početka. To je jedna priča na koju se možemo malo kasnije vratiti ako želiš, ali uglavnom ja sam došao tek negdje krajem 2015. ako se ne varam. I to je bio, znači, jedan takav salon u Zagrebu. I oni su radili su stvarno dobro i imali su dosta klijenata, imali su čak i liste čekanja kod nekih masera i da sad ne nabrajam. Međutim, zbog loše uprave, a i zbog same činjenice da je to bila zadruga, gdje je ne znam koliko 10-ak ljudi imalo pravo odlučivanja, taj cijeli poslovni, onaj pozadinski proces oko organizacije posla i hrpe stvari je iz godine u godinu sve manje i manje štimo i na kraju je nažalost došlo do raspada te zadruge. Ali ideja kao takva bila dobra, zar ne? Ideja kao takva je bila dobra, ali nažalost svi znamo da u velikoj hrpi raznih životnih segmenata ima puno dobrih ideja, loših realizacija. Dobro, mi ćemo se fokusirati onda na priču kada si ti postao vlasnik. Ajde, da ti se sad vratim na onu pričicu koju sam spomenuo prije. Znači, moja neka ideja da se bavim masažom datira još u daleku 91. kad sam završio osnovnu školu i kad sam trebao upisati, tad je još postojalo u zdravstvenoj ili u medicinskoj školi, ne znam točno kojoj, je postojao smjer za masera kupeljara. Međutim, zbog taman tog cijelog prelaznog perioda iz države u državu i šta niko nije znao ko pija, tko plaća, zbog papirologije i hrpe drugih stvari, na kraju to tada nisam upisao i završio sam u Vinko Beku i završio sam Vinko Bek. Onda kasnije, nakon škole i nakon još nekih godina, mislim da je to bilo 2003.
sam imao priliku, to jest mogućnost, više mogućnost nego priliku, da zajedno sa ovom cijelom ekipom koja je kasnije osnovala Relax završim te edukacije za masažu, ali kako sam tada još živio u Splitu, a cijela se priča događala u Zagrebu, nisam se mogao organizirati da se tih, koliko je to bilo, 3 ili 6 mjeseci smjestim u Zagrebu i da to završim, tako da ni tada nisam uspio. I tek onda na kraju 2015. kad sam se zaposlio u zadruzi, tada sam tek konačno završio tečaj za masažu i ušao u tu cijelu priču. Sad ćemo se vratiti na tvoj dolazak, odnosno dobivanje vlasništva nad Relaxom. To je bilo znači 2015. 2016. u stvari, ali znači ja sam se zaposlio 2015. i tad sam se u principu zaposlio kao projektni administrator, jer tadašnjem upravitelju zadruga je trebao neko ko bi mu pomogao oko određenih stvari. I mi smo tako surađivali nekoliko mjeseci. Međutim, kad sam ja vidio da vrag lagano odnosi šalu i da to baš ne funkcionira kako je čovjek zamislio, onda sam mu predložio da mene i još nekoliko ljudi pošalje na edukaciju za masere. Jer tad je taman zadruga je tražila par novih ljudi za zapošljavanje. I ja sam rekao čovjeku, gle, ajde ti pošalji mene, ja ću ti naći još par ljudi, pošalji nas na edukaciju, pa kad to završimo, uskočit ćemo tamo gdje treba. Jesi ti siguran u to? Jesam. Dobro. Onda završio sam za masera i neko vrijeme sam to poprilično intenzivno radio. I došla je i 2016. i 2016. išla prema kraju i tad je stvarno došlo do potpunog rasula cjelokupnog sistema i svi koji smo tada radili u salonu smo vidjeli da to tako više ne funkcionira i počeli smo se zadnjih par mjeseci 2016. pripremati šta ćemo i kako ćemo dalje. Jer s jedne strane je upravitelj i dio zadrugara su napravili totalnu nebulozu od cijelog posla. S druge strane, prostor u kojem smo bili je promijenio vlasnika i novi vlasnik ima neke druge planove sa tim prostorom i još dosta stvari se bilo tamo nagomilalo. I krajem 2016. smo uspjeli pronaći novi prostor i izašli smo iz zadruge i podobijali smo otkaze i tako dalje i tako bliže, bili smo nezaposleni. I na staru godinu 2016. smo onako od jutra pa do nekakvih 5-6 sati popodne selili cjelokupni inventar salona s jedne adrese na drugu. To mi je bio onako, tu večer bi bio jako zanimljiv doček nove godine. Vjerujem. Nadam se da onda 2017. bila uspješnija. Dakle, nova godina, novo poduzeće. Pa da, znači od 1.1.2017. smo službeno na novoj adresi i kao nova tvrtka. Ja sam zbog nekih ideja i poslova u zadruzi imao osnovano već jedno trgovačko društvo koje je bilo član zadruge. Preko toga smo trebali raditi neke stvari i onda sam, kako to često kažem, našao sam se u pravo vrijeme na pravom mjestu i imao sam otvorenu tvrtku i to sve skupa. I predložio sam ljudima, ajde ljudi, sad nas je tu koliko nas jeste, idemo to potegnuti, ja ću potegnuti znači cjelokupnu papirologiju, administraciju i sve što se tiče vođenja firme, radit ću i jednu smjenu na recepciji i svašta nešto, vi masirajte, pa idemo vidjeti kuće će nas to dovesti. I taj vikend poslije, odnosno prvi ponedjeljak poslije, 5.6.1. smo počeli raditi i mogu ti reći da je to dosta brzo krenulo jer smo
nije neka velika razdaljina između te dvije adrese. Prvi prostor je bio na Savskoj 19, ovaj na Savskoj 54 i klijenti su se jako brzo navikli da dolaze u novi prostor i mogu ti reći da nam je dosta dobro krenulo tada. I to tako ide do sada, zar ne? Pa sa nekim većim ili manjim nezgodacijama ide do sada. Evo sad je 2022. skoro na kraju. Znači 6. godina je da radimo na novoj adresi kao nova firma i iako smo imali nekih peripetija i sa promjenama nekih ljudi i sa uhodavanjem novih ljudi i sa, kao i cjelokupno gospodarstvo ove 2 godine sa pandemijom, lockdownima, mjerama i svim stvarima, uspjeli smo nekako izgurati. Eto, mogu ponosno reći da smo pregrmjeli to sve skupa, nemamo dugova, nemamo minusa. Prošlu godinu smo konačno završili u plusu i trenutačno skupa sa mnom imamo zaposlenih 6 ljudi, od kojih su 5 osobe s invaliditetom, to je slijepe i slabovidne osobe. I do kraja ove i početkom sljedeće godine imamo u planu zaposliti još 2 ljudi koji su također slijepi i slabovidni, a ovaj čovjek koji nema invaliditet, koji radi s nama i kojim je stvarno bio jako velika pomoć kroz ovo sve vrijeme, će negdje do sredine sljedeće godine otići u mirovinu, tako da kad on ode, onda smo 100% tvrtka koja zapošljava osobe s invaliditetom. Odlično, to zvuči super. Spomenuo si papirologiju. Naša država je vjerojatno poznata po tome, ali opet, je li teško pratiti i tumačiti sve zakone koji se odnose na tvrtke, plaćati poreze, prireze i sve ostalo? Ovakva je situacija, ajde je jedna onako anegdotica oko papirologije, oko nekih suludih pravila koja recimo doživljavaju vlasnici trgovačkih društava. Ja sam znači kao jedini član osnivač svog trgovačkog društva, njegov vlasnik. Međutim, prema zakonu, trgovačko društvo mora imati i direktora. Sad, pošto sam ja odlučio da ću ja biti i direktor trgovačkog društva, ja sam doslovno morao potpisati ugovor sam sa sobom, da sam ja direktor svoje firme. Imam na papiru ugovor s kojim ja, Goran Radić, kao vlasnik trgovačkog društva, potpisujem ugovor sa budućim zaposlenikom Gordanom Radićem u svojstvu direktora i na dnu tog ugovora su obostrano moji potpisi. Zaista, to bi bilo divno imati kao, ne znam, možda sliku ovog dijela videa, ali da, osim toga, ima li nešto u čemu država pomaže ili odmaže? Pardon, da se samo još malo vratim na prethodno pitanje, ovo koje si me pitao oko papirologije, oko svega. Pa ja sam ti tu najzahvalniji svojoj knjigovodkinji. Da te žene nije bilo, ja ne znam kako bi ja vodio ovu firmu. Ona je meni doslovno svaku promjenu zakona, svaku promjenu pravila, svaku caku, svaku začkoljicu, ona meni uvijek uredno pošalje na mail i kaže: evo, odlučili su oni gore da od tad i tad na snagu stupa to i to, pa ti moraš napraviti to i to da bi to sve bilo u skladu s pravilima. I tako napravim i tako jeste. S obzirom da, mislim, i ti i svi koji nas slušaju znamo već kako funkcioniraju tehnologije za slijepe, neću sad ulaziti na dugo i na široko u to kako radimo sa papirima i kako to sve skupa funkcionira, to naši slušatelji znaju. Uglavnom, može se. Excel mi je bio izazov jedno vrijeme dok ga nisam uz pomoć interneta i Google savladao da radi ono što želim, a sve ostalo više manje funkcionira. Uspio sam pronaći i čak i program za fiskalnu kasu koji je potpuno pristupač i to evo već 6. godinu surađujem sa tom tvrtkom
imamo stvarno super suradnju, uvažili su sve moje primjedbe i ideje i taj program stvarno super radi, pa eto, ukoliko se neko odluči postati poduzetnik, nek mi se javi za informacije. To valja imati na umu. A da se vratim na činjenicu da su osobe s invaliditetom, slijepi i slabovidni zaposleni, s klijentima nema problema, odnosno klijenti nemaju predrasuda. Dobro zaključujem. Ne, barem u tom području. Dapače, suprotno, masaža, odnosno slijepi i slabovidni maseri su u principu brand i to ne samo kod nas nego svuda u svijetu i to je nešto što klijenti jako cijene i na što klijenti dolaze. Ja sam valjda jedini luđak koji je, znači, mimo slijepih i slabovidnih masera koji su brand sam za sebe, na recepciju salona postavio dvoje potpuno slijepih ljudi, sebe i jednu kolegicu, da rade sa naručivanjem, da rade sa novcima, da rade sa kartičnim poslovanjem i još nekim stvarima. I to je valjda u početku je to malo ljudima bio šok i nevjerica, ali nekako su se na to navikli. Mislim da je, ako po ničem drugom, moj salon jedinstven po tome. Sad su se neke stvari malo promijenile, ali uglavnom prve 4 godine smo radili tako i stvarno nije bilo nikakvih problema i ljudi su na to sasvim pozitivno gledali. I klijenti se pretpostavljeno vraćaju, ne dođu samo jedan put. A sad imaš raznih klijenata iz raznih i ekonomskih i društvenih i svih ostalih skupina. Neki su stvarno redoviti jednom tjedno, neki su jednom u 2 tjedna, neki su jednom mjesečno, neki čak dolazi par puta tjedno, ali imaš i, pa dobro, znači mi ti dijelimo klijente na redovne, padobrance i leteće. Redovni su oni koji stvarno dolaze redovito u određenom intervalu, padobranci su oni klijenti koji dolaze, ali kad žele dolaziti, ono dođe danas pa ne dođe 3 tjedna, pa onda dođe 2 puta 2 tjedna za redom pa ga nema 3 mjeseca, ali to su kao redovni padobranci. A imaš i leteće koji ili dođu ili nazovu, imate li nešto sad? Na vašoj stranici piše da nudite nekoliko vrsta masaža. Jesu li sve prikladne za svakog? Ili... Na našoj stranici načelno u svakom opisu usluga piše koje su indikacije, koje su kontraindikacije, tako da ljudi u nekim određenim stanjima, ne znam, u trudnoći, sa nekim određenim kroničnim bolestima i s nekim drugim stanjima, recimo i čak kod nekih vrsta alergija i da sad ne nabrajam nadugo i na široko, ili ne bi uopće smjeli dolaziti na tretmane ili bi možda trebali naglasiti u čemu su ti njihovi problemi, pa da se možda pripreme nekakva drugačija ulja koja nemaju ovih, kako se to veli, alergijskih djelovanja i tako to. S druge strane, imamo i neke masaže koje se rade bez ulja, tako da recimo to kod tih masaža nije problem, ali nije sve za svakoga. Znači ono što kod nas najviše ide su nekakva klasično crtica, medicinsko crtica opuštajuća masaža, osim kod nekih kroničnih i terminalnih bolesti se može primijeniti na bilo koga. Međutim, ovo što recimo nudimo, refleksoterapiju koju ljudi dosta krivo percipiraju kao masažu stopala, to treba znati je li to čovjeku potrebno ili nije, jer refleksoterapija je u principu jedna stara kineska tradicionalna akupresurna tehnika koja stimulacijom određenih akupresurnih točki na stopalima i drugim dijelovima tijela stimulira i rad određenih organa ili skupina organa u tijelu. I tu se treba pripaziti, malo se popričati sa
budućim klijentom je li to baš njemu potrebno ili nije, ali velim dosta ljudi joj, to se radi na stopama, to je masaža su stopala, to je meni super. Ne ide baš tako. Slična stvar je sa aromaterapijom, jer aromaterapija se radi sa kombinacijom različitih eteričnih ulja, a svako to ulje posebno ili nekim kombinacijama ima sasvim drugačija djelovanja. Tako da nećeš istom kombinacijom ulja masirati nekoga tko, ne znam, ima, nekakav blaži oblik depresije i nekoga ko ima srčane probleme. Tako, dakle, klijenti moraju biti odgovorni, samoodgovorni i dobro obavješteni. Odnosno, barem moraju pročitati što piše. Tako je. Kako izgleda, kako da kažem, dodjeljivanje masera? Recimo, ja se naručim i kome ću dopasti? To ide po nekoliko ključeva. Recimo, ako se radi o ovoj najčešćoj klasičnoj medicinskoj i opuštajućoj masaži, to najčešće ide po ključu da se pogleda koje vrijeme, koji dan i koje vrijeme u danu tebi odgovara da dođeš i onda gledamo koji je u to vrijeme slobodan i obično ako imam samo jedan izbor dobiješ tog masera kogod da jeste, ako imam više izbora mogu ti ponuditi hoćeš Peru, Matu ili Stipu, a s obzirom da ne znaš ko su Pero, Mate ili Stipe ti je svejedno, pogotovo ako prvi put dolaziš. Točno, da. Pa onda opet neki klijenti više preferiraju muške, neki više preferiraju ženske masere, tako da se može i po tom ključu isto odrediti kako, što i kad. I to je recimo princip sa novim klijentima. Vidim da stari klijenti u dobrim dojmovima hvale ponaosob poimence nekog masera. Da, to su dojmovi koje su nam ljudi pisali i neko jednostavno dođe prvi put, ajmo reći, kod tebe, ti ga dobro izmasiraš i naravno da će te taj klijent u dojmu spomenuti poimence. To ne znači da si ti sad nešto bolji ili gori od ostalih, nego jednostavno ti neki klijenti nisu druge ni probali, ali došli su ok, meni je Nikola super maser, meni je on najbolji, ja ću njega pohvaliti, idem samo kod njega i to se događa i čak ne želi probati kod drugog. Može li se onda s obzirom na to dogoditi da nemaju svi jednako posla? U teoriji se može dogoditi, u praksi mi koji radimo za recepcijom ipak to malo nekako rasprešimo da je koliko toliko podjednako i sad velim ti, postoje klijenti koji su se zakačili samo za jednog masera i ne odstupaju, postoje klijenti koji su prošli sve masere u salonu pa su se odlučili za jednog ili za dvoje, postoje klijenti kojima je potpuno svejedno, samo da ja dođem tad i tad da me izmasira neko. Tako da, mislim, možda je u nekih, ajmo reći, 20-30% se može desiti da jedan dan ili jedan tjedan ili jedan mjesec neko ima više, neko manje posla, ali to, velim, to dosta varira jer... Možeš li ti uskočiti nekome od masera, odnosno koji si ti tehniku završio i koju preferiraš? Pa ja sam završio samo običnu medicinsku masažu i mogu i uskakao sam ja dosta kad su bili gužve, ja sam isto od početka 2017. od Novog Prostora pa bome cijelu 17. cijelu 18. jedan dobar dio 19. sam ja još uvijek radio nešto i šta sam morao i nešto šta je trebalo jednostavno uskakati jer nije bilo dovoljno ljudi nekad i tako, ali evo zadnjih par godina izbjegavam jer imam sad dovoljno ljudi, imam na stolovima i nema potrebe da ja radim umjesto njih i uzimam im posao jer kod mene je u salonu situacija da ljudi rade po učinku. Njima je garantirana po zakonu minimalna plaća, ali sve iznad toga ide prema učinku. Tako da šta više radi, što više novaca i dobiješ. Vlada li zbog toga neki natjecateljski duh ili čisto kolegijalni?
Pa više kolegijalni nego natjecateljski, moram priznat, i ljudi se dosta dobro slažu i sad je to zadnje recimo 2 godine, to je super onako uhodana ekipa i mislim pošto svi više manje dolaze iz istih ili sličnih krugova, svi su se i prije zapošljavanja kod mene znali nekim privatnim linijama, tako da nije sad tu bilo kad bi došao neko novi nekih čudnih i prekih pogleda. Mi se, većina nas u Zagrebu, a i šire se uglavnom znamo, jel? Pa da, ti si među strijepima općenito poznat, ne samo po masaži, rekao bih više po nekim kompjuterskim vještinama, ali to će biti tema neke druge epizode. Što bismo mogli reći za neki lagani kraj? Znači, treba doći na masažu, treba se naručiti, vidjeti termin, možda kušati neku, recimo, cupping ili, ako sam dobro izgovorio, kako je to masaža? Yes. Cupping ti je masaža sa vakumskim čašama. Uvijek kad se spomenu neke naprave za masažu, zvuči onako egzotično. Zvuči dosta egzotično, mislim, cupping kao takav se može primjenjivati i u sklopu obične masaže, može se primjenjivati kao tretman za sebe, naravno to sad opet ovisi o individualnim potrebama svakog klijenta. Jednako dosta je zgodna stvar, ali baš nije najpraktičnije za slijepe masere, tako da to kod nas za sada radi ovaj čovjek koji nije slijep i slabovidan. Sad, nakon što on ode u mirovinu, kako sam spomenuo, ne znam hoćemo li nastaviti pružati uslugu, jer ti kad stavljaš vakumsku čašu nekome na leđa ili na nogu, stvara se jedan, ajmo reći, antipritisak i koža ispod te čaše počinje lagano crveniti. Ti sad moraš baš imati vizualnu kontrolu koliko je to podcrvenilo, da znaš hoćeš li maknuti čašu, hoćeš je samo pomaknuti ili ćeš je skroz ukloniti pa nastaviti s nekom drugom tehnikom. To baš nije najpraktičnije za slijepe, baš zbog te vizualne komponente, ali evo dok imamo našeg Borisa, možeš probati. Odlično, imat ću to na umu. Znači, i maseri trebaju neku vrstu stalnog praćenja trendova ili uvođenja novih tehnika, zar ne? Ja ti tu načelno imam jedno malo podijeljeno mišljenje, jer ako baš onako sve svedemo na osnovne razine i podvučemo crtu, masaža je masaža. Moja ruka na tvom mišiću koja snagom i mehaničkim pritiskom nešto s tim mišićem radi. Sad se tu pojavili trendovi, nemoj držati ruku ovako, nego drži onako, nemoj uhvatiti mišić na hvatištu, nego ga dohvati na ishodištu, nemoj ga hvatati na kraju, uhvati ga po sredini, nemoj masirati običnim uljem, nego masiraj sa ovom čokoladnom emulzijom ili tako neke stvari. Pojavili su se neki trendovi koji su po meni više neka šminka i kozmetika nego što su u stvari korisni. Tako da ja baš nešto ne hitam u istraživanje nekih novih metoda, osim ako baš stvarno nisu dokazano korisne. Tako da tu, mislim, ima svega. Ja sam malo istraživao konkurenciju, pa ne znam, imaš masažu s čokoladom, imaš masažu sa zlatnim listićima, imaš masažu sa ne znam nija čime sve ne, ali na kraju se svi ipak svodi na mehaniku i na tvoju snagu i na tvoju umješnost sa rukama. Sad je se ti koristi obično suncokratovo ulje iz kuhinje ili si koristi nekakvu turbo čokoladnu mješavinu, to ja mislim puno manje bitno od samog tog mehaničkog zahvata. Tako da trendovi svuda postoje, ali ja sam nekako uvijek u svim sferama života bio tip koji se drži klasičnih metoda, tako da evo, ne streljam u to baš tako često. Ok, držimo se provjerenog, dakle klasično sigurno i eto, navratite u Savsku 54/1, ovo 1 označava kat. Tako je.
od 8 do 21. A sve to skupa piše na www.relax.hr. Gordane, onda do neke druge prilike ili do masaže, do slušanja. Eto, hvala ti još jednom što si me zvao i pozdrav tebi, ekipi iz režije i svima ostalima.